Zdravo ljudi! Danas ćemo govoriti o izrazu do mile volje koji se koristi kada u nečemu uživamo bez ikakvih ograničenja. Na sličan način se upotrebljavaju i izrazi koliko vam duša ili srce želi. Na engleskom postoji jedan izraz koji ima slično značenje, a u pitanju je izraz to your heart's content. Izraz to your heart's content se često može čuti u filmovima i sada slijedi par isečaka filmova gdje se ovaj izraz upotrebljava. I have absolutely no objection to your studying telepathy or parapsychology to your heart's content. Play me back later to your heart's content. Can chase each other to your heart's content. I hope you've enjoyed today's video. Bye for now!